سبحان الله بعض الأشياء نعرف الحق فيها ولكننا نضعف عن تطبيقها. Beliau juga memperhatikan terkadang ada hal-hal yang benar tapi takut untuk dilaksanakan. كلنا نعرف أن تعدد الزوجات أمر فيه نفع للرجل وللمرأة لكننا نحجم عنه. Karena memperbanyak istri ini ada manfaatnya untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, akan tapi kita kabur dari itu. التي تحب رسول الله ترفع اليدين. Yang merasa cinta angkat tangannya. Alhamdulillah kullukum tuhibbuna Rasulullah. Alhamdulillah ibu-ibu di sini semuanya cinta kepada Rasulullah. Laki-laki Rasulullah berapa istri? Berapa istri Rasulullah? Kam? 9. Salah Rasulullah عنده 13 زوجة. Jumlah istri beliau Rasulullah adalah 13 orang. Guru, berapa istri? 3. Labud 3. Ana wa anta. Ana, yalla kawin, siap. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah wa ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Fadilat Sayyid Profesor Alwi Hamid Muhammad Syihabuddin hafidhahullah ta'ala wa ra'ah wa matta'ana Allah bituli hayatihi fi sihatin wa afiyah. Yang sama-sama kita muliakan para kiai, para ustadz, dan yang sama-sama kita hormati segenap jemaah pengajian rutin kajian subuh dan para santri putra dan santri putri Pondok Pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Karanganyar Pengapuran Pelakpak Pegantenan Pamekasan Jawa Timur Indonesia. Alhamdulillah fi hadzal yaum al mubarak, pada hari ini yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kedatangan seorang ulama besar dari Tarim. Beliau adalah ulama yang sudah melalang buana dalam bidang keilmuan dan karya-karya beliau sudah di mana-mana. Ada kurang lebih, setelah saya baca di sini dari biodata beliau, beliau sudah mengarang kitab kurang lebih ada 53 judul. 53 judul, dan di sini saya sudah barusan beliau hanya membawa 2 judul, yaitu Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang kedua adalah Arba'una Haditsan fil Adabin Nabawi. Dan alhamdulillah hadir juga sekarang Ustaz Abdul Wahid dari Pondok Pesantren Puncak Darussalam, nanti saya kasih hadiah. Dan kitab ini sudah saya beli, nanti bagi pengurus, dan ada beberapa orang hubungan dengan ini, hubungan dengan saya, Korja Kebayi Cimat, baca, saya gratiskan karena ini sudah saya beli. Tapi jumlahnya sedikit, cuma ada 45 kitab, jadi terbatas. Mohon kuning Kebayi Cimat, ampun. Ini nanti akan dimintai langsung oleh beliau, akan ditandatangani sebagai ijazah dari kitab ini. Beliau sejak kecil diasuh langsung oleh kedua orang tua beliau, dan sejak kecil beliau sudah hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah setelah saya baca di sini biografi beliau,
beliau ini mencari ilmu di mana-mana, bukan hanya di daerah Tarim, daerah Yaman, terus kemudian ke negara-negara sekitar di Suriah, Mesir, Mekah, Madinah, dan ada banyak lagi pesantren-pesantren yang beliau tempuh untuk mendalami pengetahuan. Artinya apa? Pada santri-santri yang ada di sini, sambian benika bisa sukses kalau sambian sabar, sambian tekun mencari ilmu, bisa sukses. Bayangkan sekelas beliau yang sudah sayyid, yang sudah habib, yang sudah dzurriyyah rasul, yang sudah dzurriyyah nabi, sudah ada jaminan hafal Quran sejak kecil. Saya ulang, hafal Quran sejak kecil, dan sekarang beliau hafal hadis dan mengarang beberapa kitab. Beliau tetap melanglang buana untuk ilmu. Kenapa? Fafuz bi ilmin wala tatlub minhu badala fannasu mauta wa ahlul ilmi ahya. Kata Imam Sayyidina Ali, fafuz bi ilmin, carilah kebahagiaan itu dengan mencari ilmu. Sambian montero detia orang semulja nganggu ilmu, mun lain ilmu larang. Mun beda acara kepada yang terhormat, kepada yang mulia Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Bupati Sampang, larang. Setelah detia bupati, larang. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Desa, larang. Tapi menembian kepada yang terhormat, yang mulia Sahibil Fadilah, Kiai Haji atau Besayyid, Masya Allah, kadin ta'ulen ilmu. Fabus bi ilmin wala tatlub minhu badala fannasu mauta, manusia ni hakikat mati kapi, wahlul ilmi ahya, orang yang punya ilmu itu hakikatnya yang hidup, yang lainnya meninggal dunia. Oleh karena itu kami merasa bahagia, natasyarraf bi ziyaratihi ila mahadina. Alhamdulillah, narju minkum ad-du'a li imarati ma'hadina, na'am, li tullabina wa li jama'atina. Alhamdulillah. Jadi semoga kita dapat sanad dari beliau, terus kemudian dapat doa dari beliau. Kula tidak pantas ekocak menjadi pengasuh pondok pesantren, sebenarnya kula pengancuh. Saya ulang, saya bukan pengasuh tapi pengancuh. Untuk dapat barokah, maka saya mendatangkan, menghadirkan ulama-ulama besar. Jadi santri sebenarnya itu oleh barokah. Sekadin toh pemator, mari kita dengarkan bersama daurah yang akan disampaikan oleh beliau. Nanti Gus Huda yang akan menyampaikan berbahasa Indonesia atau berbahasa Madura. Ambian dingaki, ambian cek ngarep ngerteh. Faham? Cek ngarep lebur. Paham aja? Mata lebur ya, mata ngerti ya. Ngarep barokah. Saya ulang, ngarep barokah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Beliau guru kita semua, Profesor Dr. Al-Habib Alwi bin Hamid bin Syihab, memulai tausiahnya pada pagi hari ini dengan mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah sebelumnya kita mati. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yaj'ala yawmana hadha min abrakil ayyami 'alaina. Dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga hari ini dijadikan hari yang paling barokah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad alladhi qala yubarikullahu li ummati fi bukuriha. Kemudian beliau menyenandungkan salawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berkah kepada umatnya di awal paginya. Kana as-sahabatul kiram yusalluna al-fajr ma'a Rasulillah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka salat berjamaah bersama Nabi Muhammad. لا يخرجون من المسجد بعد صلاة الفجر بل يجلسون معه.
Mereka tidak keluar dari masjid setelah salat fajar kecuali mereka duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكان رسول الله بعد صلاة الفجر يسأل أصحابه من منكم رأى رؤيا. Kemudian kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah melaksanakan salat subuh berjamaah dengan para sahabatnya, beliau bertanya kepada sahabatnya, apakah ada yang bermimpi sesuatu? من منكم البارحة رأى رسول الله. Adakah di antara kalian yang tadi malam bermimpi diriku Rasulullah? من منكم البارحة رأى جده الذي مات في قبره وهو يقول يا ولدي أنا فرح منك لأنك رجل صالح. Apakah ada di antara kalian yang tadi malam mimpi bertemu dengan nenek moyangnya kemudian berkata, aku bangga kepadamu karena kamu menjadi orang yang soleh? لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ذهبت النبوة انتهت وبقيت المبشرات الرؤيا الصالحة يراها العبد أو ترى له. Kemudian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tanda-tanda kenabian sudah selesai, akan tetap ada kabar-kabar gembira melewati mimpi-mimpi yang baik. أيها النساء وأرى العدد من النساء أكثر من الرجال. Beliau heran, jumlah ibu-ibu lebih banyak daripada jumlahnya bapak-bapak. لا بد أن تفتخرن على الرجال أن أول من آمن برسول الله امرأة وليس رجل. Ibu harus bangga karena manusia pertama yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan dari golongan lelaki akan tapi dari perempuan. من تلك المرأة من هي؟ Siapa wanita itu? Ibu-ibu ada yang tahu? اسمها من؟ Namanya siapa? خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها. بقوس. معشر الرجال أول من أسلم من الرجال من هو؟ Sekarang pertanyaan untuk bapak-bapak, siapa lelaki pertama yang beriman kepada Rasulullah? أبو بكر الصديق سلا. أبو بكر الصديق سلا. الإمام علي بن أبي طالب. بقوس. perempuan بعد إسلام خديجة أسلمت امرأة عظيمة اسمها من؟ Setelah Islamnya Sayyidatuna Khadijah, ada seorang wanita yang mulia juga yang masuk Islam. Siapakah beliau? Man ismuha? Siapa namanya? Fatimah man? Fatimah Zahra lam tukhlaq ba'du. Fatimah Zahra belum lahir, Bu. Adu saghir titshil. السيدة فاطمة بنت أسد أم الإمام علي بن أبي طالب وزوجته أبي طالب. Ternyata wanita kedua yang masuk Islam setelah Khadijah adalah Sayyidatuna Fatimah binti Asad. Beliau adalah ibunda daripada Sayyidina Ali dan istri daripada Sayyidina Abi Talib. Fahimtum? Alhamdulillah. Min aina tati hadhihi al-ma'lumat? Dari mana informasi-informasi seperti ini datang? Kaifa tuktasab hadhihi al-ma'arif? Bagaimana pengetahuan seperti ini diambil? Idza kana auladuna wa banatuna 'inda al-ghuruf al-ma'ahid. Ini bisa diperoleh jika anak-anak kita putra dan putri ada di pondok pesantren. Idza kana auladuna wa banatuna yaqra'una al-kitab. Apabila mereka suka membaca kitab. Idza kana auladuna wa banatuna
يدركون المعرفة كتابا 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 يصبحون علماء. Jika mereka bisa mendapati ilmu dengan membaca, dengan menulis, mereka akan menjadi ulama. من أجل هذا خلقنا الله. Karena sebab inilah Allah menciptakan kita semua. وما خلقت الجن والإنس إلا ليأكلون لينامون ليتزاوجون كوين salah من أجل العبادة والعلم. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan manusia dan tidaklah menciptakan jin dengan alasan supaya mereka mau beribadah dan mencari ilmu. بعض الأطفال عمره 3 سنوات لكن قلبه يحب القرآن. Ada sebagian anak umurnya baru 3 tahun akan tapi hatinya penuh dengan Al-Qur'an. لأن اللبن سوسو ماما مليء بالقرآن. Kok bisa seperti itu? Karena air susu ibunya penuh dengan Al-Qur'an. بعض النساء قلبه متعلق مع أنواع الطعام والشراب والملابس فقط. Akan tapi sebagian ibu-ibu justru dipenuhi dengan berbagai gaya macam makanan, minuman atau pakaian. لا يجوز هذا أبدا. Gak boleh kayak gitu. إذا وضعنا في قبورنا لا يهمنا الطعام والشراب بل يهمنا العمل الصالح. Karena nanti ketika jasad kita dibaringkan di dalam kubur, hal itu tidak akan dipertanyakan, akan tapi yang dipertanggungjawabkan adalah amal-amal soleh. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. لابد إذن من العمل الصالح. Karena amal kebaikan itu akan kembali kepada diri kita semua dan amal keburukan juga akan dipertanggungjawabkan, dan sekali-kali Allah bukanlah zat yang zalim kepada hambanya. السيدة خديجة بنت خويلد لماذا رفع الله قدرها؟ Kemudian Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, kenapa beliau diangkat derajatnya begitu tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala? هل لأنها كانت تقول للرسول هات طعاما هات ملابس هات أشياء؟ Apakah karena beliau sering meminta kepada Rasulullah pakaian atau meminta minuman dan lain sebagainya? كانت تعطي رسول الله من مالها. Akan tetapi justru kebalikannya, beliaulah yang memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala hal. كل زوجات الرسول يقولن للرسول هات نريد طعام نريد شراب نريد كذا، لكن خديجة لم تقل لرسول الله اعطني، بل كانت هي تعطيه وتعطي المسلمين. من أجل هذا كانت أعظم زوجة. Sebagian istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka meminta kepada Rasulullah beberapa hal, akan tetapi Sayyidah Khadijah justru beliaulah yang memberikan Rasulullah berbagai macam hal. سجلوا أيها الطلاب والطالبات فضائل وخصوصيات خديجة بنت خويلد. Pesan beliau kepada santriwan dan santriwati, coba catat banyak daripada kelebihan keutamaan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. أعظم زوجة في الدنيا على الإطلاق هي زوجة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة بنت خويلد. Beliau adalah wanita istri yang paling mulia secara mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. كانت السيدة خديجة تزوجت بالرسول وهو بكر. الرسول بكر ليست هي. Sayyidah Khadijah ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih seorang perjaka. الرسول أول امرأة يلمسها هي خديجة، فكان رسول الله بكرا عندما تزوج خديجة، ولكنه تزوج حفصة وعائشة وسودة بعد أن عرف النكاح مع خديجة. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanita pertama yang berhasil menyentuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah. Maka kemudian ketika Khadijah meninggal dunia, menikah dengan istri lainnya, beliau bukan lagi perjaka. من أجل هذا كانت سيدتنا عائشة
تظن أنها هي أفضل من خديجة فتقول يا فاطمة أنا تزوجني الرسول بكرا وأمك ليست بكرا فكانت السيدة فاطمة الزهراء تقول لها يا عائشة لا تتكلم هكذا. Oleh karena itu istri Rasulullah yang bernama Sayyidatina Aisyah, beliau berbangga diri kepada Sayyidatina Fatimah dengan mengatakan, Rasulullah menikahiku ketika aku masih perawan. Akhirnya dibalas oleh Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, wahai Khadijah, janganlah engkau berkata seperti itu. قالت السيدة فاطمة الزهراء يا خديجة من أعظم بكارة محمد بكارة رسول الله أم بكارة النساء. Kemudian Sayyidatina Fatimah bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, mana yang lebih bagus, keperawanan seorang wanita atau keperjakaan seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? فقالت لها أمي أنا تزوجت الرسول وهو بكر أما أنت نساء أبكار مثلك كثير كثير كثير. Karena satu-satunya wanita yang mendapati suaminya dalam keadaan perjaka hanya Khadijah, sedangkan engkau adalah perawan dan perawan itu masih banyak di luar sana. Radhiyallahu ta'ala an sayyidatina Aisyah. Khalas, kasihan. Jadi di sini Sayyidatina Aisyah kalah dengan Sayyidatina Khadijah. السيدة خديجة بنت خويلد مكثت مع الرسول 25 سنة لم يسمع صوت لا لها ولا لسيدنا محمد بينهم مودة محبة سكينة طمأنينة كاملة. Sayyidatina Khadijah bersama Rasulullah, beliau berdua berumah tangga selama 25 tahun. Selama 25 tahun ini tidak terdengar dari rumah tangga mereka sebuah percekcokan atau pertikaian, melainkan kehidupan rumah tangganya dipenuhi dengan cinta, kedamaian. لكن الزوجات الأخريات مشاكل كبيرة مع رسول الله. Akan tapi istri yang lainnya, istri Rasulullah yang lainnya punya berbagai macam masalah bersama Rasulullah. هجر رسول الله كل زوجاته شهرا لا يكلمهن ولا ينام معهن. Bahkan pernah suatu waktu Rasulullah meninggalkan istri-istrinya semuanya selama 1 bulan, tidak diajak bicara dan tidak makan bersama mereka. أما حفصة طلقها رسول الله. Adapun Sayyidatuna Hafsah, beliau ditalak oleh Rasulullah. لأن هؤلاء النساء يعملن مشاكل مع رسول الله. Karena mereka membuat masalah dengan Rasulullah. أنتم هل تعملون مشكلات مع أزواجكم؟ Ibu-ibu, apakah sampean pernah menjadi biang kerok untuk suaminya? لابد لنا أن نعيش مع زوجاتنا وأهلنا محبة مودة سكينة وهذا سيأتي إذا وجد شرط واحد فقط. Maka pesan beliau, hendaknya kita dengan pasangan halal kita hidupnya penuh dengan cinta, kedamaian, dan itu bisa tercipta dari satu hal. إذا كانت بيوتنا تقرأ سيرة رسول الله. Kuncinya adalah jika rumah kita diisi dengan membaca sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونتخذ من الرسول قدوة لنا في بيته ماذا يصنع ماذا يفعل فنقتدي به. Dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai idola kita, bagaimana beliau makan, bagaimana beliau berjalan dan lain sebagainya. هل تعلمون أن رسول الله قال الرجال كمل منهم كثير، أي هناك كثير من الرجال كاملا بعلمه كاملا بأخلاقه كاملا بكرمه كاملا بشجاعته، لكن النساء لم يكمل منهن في الدنيا كلها إلا 4 فقط. 4 saja. Pernah Rasulullah SAW bersabda, banyak di luar sana lelaki yang sempurna dari segi materinya, dari segi akalnya, dari segi pendidikannya, dari segi keberaniannya. Akan tetapi untuk wanita sangatlah sedikit, mereka hanya 4. من هؤلاء ال4؟ Siapakah 4 orang ini? من يعرفهن؟ Apakah ada yang tahu siapa 4 orang ini? laki-laki, perempuan?
Bapak-bapak, ibu-ibu mungkin ada yang tahu من هم؟ siapa mereka? أولا أعظم امرأة في الأرض جميعا فاطمة الزهراء. Yang pertama, wanita yang paling agung di dunia dan di akhirat adalah Fatimah Az-Zahra. أنا أسأل سؤالا دائما في مولد في جلسة في البيوت الناس يذكرون من؟ يذكرون عائشة، يذكرون نساء أخريات، لا يذكرون فاطمة الزهراء لأن السياسة القديمة لا تحب أهل البيت فلنحذر من هذا. Kemudian beliau bertanya kepada kita semuanya, sering di dalam qasidah, di dalam majlis dan lain sebagainya disebutkan nama Sayyidatina Aisyah. Adapun nama Sayyidatina Fatimah jarang sekali disebutkan. Ini karena politik di zaman dahulu, mereka tidak cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. أعظم امرأة ذكر ابن حجر في فتح الباري أن أعظم امرأة في الدنيا فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Disebutkan di dalam kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan bahwasanya wanita yang paling agung di dunia ini adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا فيه إجماع الأمة كل الأمة الإسلامية. Ini sudah paten ijma dari para ulama di dunia. المرأة الأولى من الكوامل فاطمة الزهراء ممكن نقول عليها السلام أم لا يجوز؟ Yang pertama adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Apakah boleh kita menambahkan kalimat alaihi salam kepada beliau? هل يجوز أم لا؟ Boleh apa tidak boleh? Boleh, tidak boleh. كان الإمام البخاري في صحيحه إذا ذكر السيدة فاطمة الزهراء يقول عليها السلام لأن هؤلاء هم أهل البيت رسول الله علي فاطمة الحسن الحسين هؤلاء أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس يجوز أن نقول علي عليه السلام فاطمة عليه السلام الحسن عليه السلام. نحن أهل السنة لا علاقة لنا بشيعة وأهل بدعة لا علاقة لنا بهم أبدا. Di dalam kitab disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, sering disebutkan di dalam kitabnya jika ada nama Sayyidatina Fatimah akan disambungkan dengan alaihi salam. Kenapa seperti itu? Karena beliau adalah inti dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. موجود في صحيح البخاري 17 مرة البخاري يقول عليه السلام وعليها السلام. Di dalam kitab Sahih Bukhari terdapat 17 kali disebutkan kalimat alaihi salam atau alaiha salam. لا بد من القراءة لكي نصبح نعرف الأشياء. Oleh karena itu kita harus banyak membaca supaya kita tahu hal-hal seperti ini. هل من يصبح نائما ولا يقرأ سيصبح عالما؟ Apakah ada orang yang suka tidur bangun-bangun menjadi orang alim? النوم عندي والكسل أحلى وأشهى من عسل إن لم تصدقني فاسأل من كان مثلي في كسل. لا يجوز النوم لا يجوز الكسل همة نشاط نصبح علماء جميعا إن شاء الله. Katanya beliau di dalam syair ini, tidur dan malas itu lebih manis daripada madu. Kalau tidak bertanya, coba tanyakan seperti orang yang malas sepertiku. المرأة الأولى من النساء الكوامل السيدة فاطمة الزهراء عليها. المرأة الثانية أمها خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. لا نقول عليها السلام لأنها ليست من أهل البيت. Kemudian wanita sempurna yang kedua adalah Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha. Kenapa tidak disebutkan dengan alaihi salam? Karena beliau tidak termasuk di dalam kategori ahlul bait. Al-mar'atu ats-tsalitsah Maryam binti Imran. Kemudian wanita ketiga adalah Sayyidatuna Maryam binti Imran. Limadha Maryam binti Imran? Li'annaha ahsanat farjaha lam ta'mal ma'siyah
abadan, abadan, abadan. Kenapa bisa Sayyidatuna Maryam menjadi golongan ini? Karena beliau sangat menjaga kehormatannya, tidak pernah bermaksiat sama sekali. La yajuzu li ayyi imra'atin aw ayyi bintin tanzur ila ar-rajul. Wow. La yajuz. La yajuz abadan. Tidak boleh wanita melihat kepada laki yang bukan mahramnya, begitu juga sebaliknya. Misalnya dengan siulan kayak tadi. La budda anna perempuan kawin idza balagha 15 sana. Sudah kawin. Pesan beliau ini, pesan ini. Kalau wanita umurnya 15 tahun, udah kawinkan saja. Kenapa? Limadha? Lianna afdal imra'atin fid dunya Fatimah Az-Zahra alaiha salam tazawwajat wa umruha 15 sana. Kenapa kok bisa 15 tahun? Alasannya adalah karena wanita idola kita Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, beliau menikah di umur 15 tahun. لا يجوز ولا يصلح للمرأة إذا كانت تريد حمل بعد عمر 35 سنة. خلاص بعد 35 سنة تتفرغ لخدمة البيت، عبادة، تعليم. أما ولادة من 15 سنة إلى 35 سنة هكذا يقرر الأطباء. Tidak pantas seorang wanita yang ingin hamil umurnya di atas 35 tahun. Karena 35 tahun ke atas ini sudah fokus untuk khidmah kepada suaminya. Karena di dalam ilmu kedokteran umur yang bagus untuk hamil dari 15 tahun sampai 35 tahun. Al-mar'atu ar-rabi'a min an-nisa' al-kawamil zawjatu Fir'aun Asya binti Muzahim. Kemudian wanita yang sempurna yang keempat adalah Sayyidatuna Asyah binti Muzahim, istri Fir'aun. اليوم مسكين بعض النساء عمره 25 سنة لم يجد زوجا. أين المشكلة؟ Ada beberapa masalah yang beliau perhatikan. Ada sebagian wanita yang umurnya sudah 25 tahun tapi gak kawin-kawin. Masalahnya apa itu? La budda laha min hal. Kita harus cari jalan keluarnya. Laki-laki berapa istri? Satu saja. Kasihan. Kasihan. 2 istri bagus, 3 istri bagus, 4 istri bagus. Perempuan siap. Siap. Labud. Perempuan kathir, laki-laki qalil. Kaifa yusbih kullu mutazawwij? Karena beliau perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan sangat jauh. Bagaimana bisa perempuan kawin semua kalau jumlahnya lebih banyak kayak gini? Ana uridu as'al an-nisa. Lakin labudda min sidq min al-qalb. Man minkum tuhibbu Rasulullah? Pertanyaan khusus untuk perempuan dan wanita, tapi harus jujur. Apakah ibu-ibu ini cinta kepada Rasulullah? Allati tuhibbu Rasulullah tarfa'u al-yadayn. Yang merasa cinta angkat tangannya. Alhamdulillah, kullukum tuhibbuna Rasulullah. Alhamdulillah ibu-ibu di sini semuanya cinta kepada Rasulullah. Laki-laki Rasulullah berapa istri? Berapa istri Rasulullah? Kam? 9. Salah Rasulullah indahu 13 zawjah. Jumlah istri beliau Rasulullah adalah 13 orang. Guru, berapa istri? 3. Labud. 3. Ana wa anta. Ana, yalla kawin, siap. Kayaknya gak usah diterjemah, paham semua. Subhanallah, بعض الأشياء نعرف الحق فيها ولكننا نضعف عن تطبيقها. Beliau juga memperhatikan terkadang
ada hal-hal yang benar tapi takut untuk dilaksanakan. كلنا نعرف أن تعدد الزوجات أمر فيه نفع للرجل وللمرأة لكننا نحجم عنه. Karena memperbanyak istri ini ada manfaatnya untuk laki-laki ataupun untuk perempuan, akan tapi kita kabur dari itu. الآن الكافر يفعل أشياء حتى تكثر المعصية والفاحشة. Sekarang di dunia barat sana banyak daripada mereka yang melakukan maksiat yang begitu luar biasa. يعلمون النساء أن الرجل إذا تزوج بامرأة أخرى فهو خائن ليس أمينا، وهذا خطأ. رسول الله لم يكن خائن، أبو بكر لم يكن خائن، عمر لم يكن خائن، عثمان لم يكن خائن، علي لم يكن خائن، الحسين لم يكن خائن، الحسن لم يكن خائن. هؤلاء معهم 8 زوجات 7 زوجات، ومن أجل هذا أبقى الله ذكرهم ورفع قدرهم وظهرت قواتهم في الناس. Doktrin dari dunia barat, mereka mengatakan jika ada satu lelaki yang punya banyak istri berarti dia adalah pengkhianat. Doktrin seperti inilah yang membuat nama-nama mulia seperti Nabiuna Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya menjadi jelek dan tercoreng karena ulah mereka. Padahal nama-nama mulia ini adalah yang diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala, dinampakkan kekuatannya di muka bumi ini, salah satu alasannya karena mempunyai banyak istri. Ana uridu u'tikum fahman li ayatin qur'aniyah antum la tafhamunha. Beliau akan memberi sebuah pemahaman yang panjenengan tidak paham. Intabih ma'i. Tolong diperhatikan. Siap? Qala ta'ala yuqattiluna أبناءهم إذا قتل الذكور خطر. Mereka para Bani Israel, mereka tidak segan-segan membunuh anak laki-laki mereka. Jika lelaki dibunuh semua akan menimbulkan bahaya yang luar biasa. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ. ما معنى يستحيون نساءهم؟ Kemudian yastahyuna, wanita-wanita mereka. Apa maksud daripada yastahyuna? ليس معنى يستحيون من الحياء. سلام. المعنى الحقيقي يبقون النساء حية والذكر ميت. يبقى نساء كثير يريد كوين يذهب إلى الرجل الحرام. لكن إسلامنا جعل الحل أن يكون عند الرجل 2 و3 و4 hatta la tabqa imra'ah min ghairi zaujin abadan. Kalimat yastahyuna bukan berarti malu, wanita yang malu bukan, akan tapi yastahyuna membiarkan wanita-wanita itu hidup. Oleh karenanya jika nanti lelaki sudah meninggal semuanya, hanya tersisa wanitanya saja dan jumlah lelaki lebih sangat sedikit, mereka akan mendatangi hal-hal yang haram untuk memiliki keturunan. Akan tapi datangnya Islam memberikan jalan keluar, yaitu dengan diberikan izin untuk memperbanyak istrinya. أي رجل يريد أن يتزوج 2 أو 3 لابد أن يكون عادلا. Oleh karenanya jika ada dari bapak-bapak yang ingin kawin lagi, jadi harus adil. أنا صاحبي في حضرموت سيد محمد عبد الرحمن السقاف قال أنا يا الله أريد 35 ولدا. Teman beliau yang bernama Sayyid Muhammad bin Abdurrahman As-Segaf pernah berkata dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku ingin memiliki anak 35 orang. Al-an khalas 27 walad ma'ahu. Sampai detik ini beliau memiliki 27 anak. 4 istri, tapi istrinya 4. Sa'idan jiddan masyaallah huwa wa zawjatuhu wa auladuhu. Hidupnya penuh kebahagiaan dengan istri pertama, kedua, ketiga dan keempatnya dan anak-anaknya. Yusalli al-fajr ma'a zawjatihi wa auladihi wa banatihi jami'an. Jadi kalau salat berjamaah cukup keluarganya aja. Sa'idun huwa wan nisa sa'id wal aulad sa'id. Beliau bahagia, keempat istrinya bahagia, anak-anaknya pun ikut bahagia. Laki-laki siap? Kasihan. Al-Imam Ali bin Abi Talib
عندما كانت معه السيدة فاطمة الزهراء لم يتزوج أبدا. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika masih bersama Sayyidatina Fatimah, beliau tidak kawin kecuali dengan beliau saja. وسيدنا رسول الله لما كانت معه خديجة لم يتزوج أبدا. Kemudian Rasulullah SAW juga begitu. Beliau ketika masih bersama Sayyidatina Khadijah tidak kawin kecuali hanya kepada Sayyidatina Khadijah saja. أي امرأة منكن لا تريد أن يتزوج زوجها فلتكن مثل خديجة أو فاطمة. Oleh karenanya ibu-ibu sekarang jika ingin memiliki suami yang hanya setia kepada satu orang, jadilah seperti Khadijah dan Fatimah. هل تعرفون قصة زواج السيدة فاطمة الزهراء؟ Apakah ibu-ibu, bapak pernah mendengar bagaimana kisah perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra? تعرفون من النساء حضر مع السيدة فاطمة الزهراء للخدمة يوم زواجها؟ Apakah ada yang pernah mendengar siapa wanita yang ikut membantu di dalam perkawinan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidina Ali? اسمها من؟ Siapa ibu-ibu ini? من كان خادمة للسيدة فاطمة الزهراء يوم زواجها؟ Siapakah wanita yang membantu di dalam perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah? Ada yang tahu? لا يعرف. كيف تحبون أهل البيت؟ نحبك يا رسول الله، نحب أهل البيت، أين محبة أهل البيت؟ Beliau nanya, kok gak ada yang tahu? Katanya cinta kepada keluarga Nabi. Kok hal ini gak ada yang tahu? إذا كنا نحب رسول الله ونحب أهل بيته لابد أن نعرف كل المعلومات عنهم. Jika kita cinta kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kita harus tahu berbagai informasi tentang beliau-beliau ini. لابد من المعرفة والتعليم يا أخواني كثيرا. Maka harus memperbanyak ilmu, memperbanyak pengetahuan. الحمد لله أنا كتبت كتاب اسمه أزواج الرسول فيه أخبار زوجات الرسول جميعا. Alhamdulillah beliau memiliki karangan seputar istri-istri Rasul dengan kabar-kabar yang isinya penuh dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru. هذه المرأة التي كانت في خدمة السيدة فاطمة الزهراء اسمها أسماء. من يكمل الاسم؟ أسماء بنت من؟ Ternyata wanita ibu-ibu yang membantu ini adalah bernama Asma. Siapakah nama orang tuanya? Ada yang tahu? Asma siapa? Binti siapa? أسماء بنت أبي بكر سلام. هناك أعظم امرأة اسمها أسماء، ليست أسماء بنت أبي بكر. بيت سيدنا أبو بكر تأخر إسلامه، أبوه أسلم في عام الفتح، لكن وأم أسماء اسمها قتيلة كافر، مات كافر. Ada wanita yang mulia juga yang memiliki nama Asma. Ayahnya masuk Islam agak di akhir perjalanan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ibundanya mati dalam keadaan kafir. اسمها قتيلة. Nama ibunya Qatilah. لكن أسماء التي كانت تخدم الزهراء عليها السلام يوم زواجها اسمها أسماء بنت عميس الخثعمية، وكانت برمبوان cantik. Ternyata Asma yang membantu perkawinan ini adalah Asma binti Umais al-Khuz'amiyah. Beliau adalah seorang wanita yang sangat cantik rupawan. كانت زوجة لسيدنا جعفر بن أبي طالب. Beliau adalah istri daripada Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. لما قتل جعفر في غزوة موتة تزوجها أبو بكر الصديق. Ketika Sayyidina Ja'far meninggal di dalam sebuah peperangan, istrinya dikawin oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. لما مات أبو بكر الصديق تزوجها علي بن أبي طالب. Ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal, dikawin lagi oleh Sayyidina Ali. أنتم إذا مات الرجل مسكين المرأة خلاص ما في كوين. Beliau nanya, mungkin kalau ada janda sekarang ini, apakah kawin lagi? لكن لو كانت الزوجة الثانية الثالثة بقص. Tapi kalau bisa kawin lagi, bagus berarti. كثير من النساء عندها بيت خلاص موجود، ممكن أي رجل يذهب زوجة ثانية ثالثة، حل جميل.
Katanya kalau ada sekarang ini ada ibu-ibu yang sudah ibu-ibu janda punya rumah tapi gak kawin-kawin, maka laki-laki jadikanlah dia sebagai istri kedua, ketiga. Perempuan siap? Majnun هذا مجنون. كيف الإيمان عند النساء وهي لا تريد أن تتزوج أختها؟ كل واحدة تنظر هل الذي بجنبه متزوج؟ هذا متزوج، هذا ليس متزوج. مسكين، لابد نفرح لهذا. Bagaimana imannya ibu-ibu ini? Apakah rela saudaranya ada yang tidak menikah contohnya? كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة زفاف الزهراء جاء ودعا دعاء طويلا للسيدة فاطمة الزهراء ولسيدنا علي بن أبي طالب، وهذه سنة ربما تركها كثير من الناس. Di malam perkawinan Sayyidina Ali dengan Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Rasul mendatangi mereka berdua dan mendoakan dengan doa yang begitu panjang. Mungkin ini sunnah yang sekarang sudah mulai ditinggalkan. قبل أن تذهب بناتنا إلى أزواجهم لابد أن أبوها أو جدها أو عمها من أرحامها يضع يده على رأسها ويقرأ اللهم حصنها اللهم احفظها اللهم بارك فيها، دعاء طويل طويل طويل، حتى قال النبي بعد ذلك وكان يقرأ على الماء، أخذ من هذا الماء ونثره على جسدها ثم قال لها أدبري، ثم نثره على جسدها ثم فعل مثل ذلك مع الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. Maka jika ada anak perempuan kita yang akan dibawa oleh suaminya, hendaknya orang tuanya, ayah atau kakeknya atau keluarga lainnya membacakan doa untuk anak tersebut dengan memegang kepalanya. Ya Allah, jagalah anak ini, berilah perlindungan kepada anak ini, yang dimana doa Rasulullah ini sangat panjang yang beliau bacakan di air juga. Ketika sudah dibaca, airnya diambil dan dicipratkan kepada Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan juga keduanya dicipratkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. ثم قال الرسول يا علي يا فاطمة بارك الله لكما في ليلتكما وبارك لكما في شبليكما كما جاء ذلك عند النساء في عمل اليوم والليلة. Kemudian setelah itu beliau berdoa untuk mereka berdua, wahai Ali, wahai Fatimah, semoga Allah memberkahi malam ini dan semoga keluar dari kalian berdua dua anak singa, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab An-Nasa'i. La budda an nukthira min ad-du'a qabla az-zawaj. Kita harus banyak berdoa sebelum menikah. Musibah idza kana ar-rajul lailat az-zawaj aw al-mar'a lailat az-zawaj la yusalli fi al-jama'ah. Musibah jika ada pengantin baru di malam pertamanya tidak salat berjamaah. Lannahu yaqulu ana ta'ban ana mashghul. Dengan alasan saya capek seharian dan lain sebagainya. La natruku sunnata Rasulillah abadan. Jangan sampai kita meninggalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, nahnu fatahna fi Tarim ma'had ismuhu Ma'had Darul Hadith. Alhamdulillah, beliau sekarang ini di Tarim membuka pondok dengan nama Darul Hadith. Darul Hadith linata'allam as-sunnah an-nabawiyyah as-sahihah. Di sana akan dipelajari ilmu sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman yang sangat dalam. Ana tafarragtu 4 sanawat, katabtu as-sirah an-nabawiyyah fi 20 kitaban. Beliau mengosongkan waktu selama 4 tahun khusus untuk menulis sirah Nabi Muhammad SAW. طلابنا في المعهد يدرسون السيرة النبوية الصحيحة والأحاديث الصحيحة ويعرفون الأحاديث الموضوعة لكي يحذرون منها. Santri di sana mempelajari ilmu-ilmu hadis yang sahih sehingga bisa terhindar dari hadis-hadis yang maudhu'. الدراسة في معهدنا 2 فقط. Belajar di sana hanya membutuhkan waktu 2 tahun saja. موجود أولاد وبنات. Ada laki-laki dan ada perempuan. لا نشترط سنا معينا، نشترط الرغبة في العلم والمعرفة. Tidak ada syarat khusus di dalam kategori umur. Yang penting dia memiliki semangat yang luar biasa untuk mencari ilmu. ونشترط جودة في كتاب الله لأننا نريد أن نقرأ القرآن ونعرف معاني القرآن.
Dan syarat yang kedua harus lancar membaca Al-Quran karena akan dipelajari ilmu-ilmu agama. Insyaallah Ma'hadun Nahdlatul Ta'limiyah saudara ma'a Ma'had Darul Hadith. Insyaallah pada hari ini beliau mengumumkan antara Darul Hadith dengan pondok kita Nahdlatul Ta'limiyah adalah saudara. أي طالب من معهد النهضة التعليمية يريد معهد دار الحديث أو من دار الحديث يريد النهضة التعليمية خلاص ينتقل بسهولة لا يحتاج إلى اختبار مقبولا إن شاء الله. Mungkin ada yang mau daftar nanti ke Darul Hadith, beliau akan menerima tanpa dites. من يريد دار الحديث؟ Siapa yang mau berangkat ke sana? ما شاء الله خلاص سجل هؤلاء أهلا وسهلا. Ya, akan disambut oleh beliau nanti di sana. الحمد لله. الآن عندي الطالبات من سمرندا من بليهاري من والطلاب من بوغور جاكرتا جنبي سومطرة. إن شاء الله مرة ثانية يكون الطلاب عندنا من جاوا ومدورة. مدورة موجود الآن 2 طلاب فقط. نعم بنين فقط الآن. Alhamdulillah untuk santriwati di sana dari berbagai macam daerah, dari Samarinda, Palihari, Jambi dan lain sebagainya. Akan tapi yang dari Madura hanya 2 santriwan yaitu laki-laki. Insyaallah di tahun depan ada dari sini berangkat ke sana. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس المبارك. Semoga Allah memberkahi majelis pada pagi hari ini. ونسأل الله أن يعطي مدير المعهد الصحة والعافية وطول العمر. Dan juga semoga guru kita semuanya diparingi kesehatan panjang umur. وأن يعطيه 3 istri. وأن يعطي جميع الحاضرين إن شاء الله العام القادم أريد كل هؤلاء النساء كلهم يتزوج. في تريم نعمل زواج جماعي 196 زوج في ليلة واحدة. Di Tarim pernah ada suatu acara kawin massal 190 orang. في ليلة واحدة. Satu malam. تستطيعون مثله؟ Mungkin mau dipraktekkan di sini. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا وبارك لنا فيما خولتنا من النعماء. اغفر الذنوب استر العيوب صفي المشروب. اغفر لآبائنا اغفر لأمهاتنا اغفر لمشايخنا ارفع درجاتهم في عليين. آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم اجمعنا على الخير واجعلنا من أهل الخير. فقهنا في الدين علمنا التأويل انصر بنا سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بسر الفاتحة. نعم أول سأعطي الإجازة أول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أجزت مدير المعهد وأساتذة المعهد والمدرسات والطلاب والطالبات وجميع الحضور في كتاب شرح الأربعين النووية. هذا كتاب مهم لكي يدرس في المعاهد إن شاء الله. وكتابي 40 حديثا في الأدب النبوي وكتابي شرح البيقونية
وكتبي في السيرة، الرسول قبل البعثة، الرسول قبل الهجرة، شمائل الرسول، حتى نقترب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قولوا قبلنا الإجازة. قبلنا. Alhamdulillah, beliau memberikan hadiah luar biasa berupa ijazah karangan beliau, diantaranya hadis di dalam bidang hadis, dan diantaranya juga tentang seputar sejarah Nabi Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semakin dekat dengan baginda Muhammad SAW. Kepada para guru, khususnya kepada mudir, kepada keluarga, para guru, para santriwan santriwati, dan para hadirin semuanya. Mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan sebagai penerjemah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada para masyayikh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaja jamaah pengajian subuhan dan sebagian pengurus pesantren seputra ya toren minabi asawana minabi santre ampon 1000 lebih mabuk ya Sayyid. Jadi yang saya aja bisa bang ke beliau ban saborana sekadar pemberitahuan dari jam semacam Sayyid Syekh Serabu Kadinto pemundu debit-debit. Jadi ajunan katiki buru ceria beliau keng tero itu khalus surur ala qalbil mukmin, tero mabunga sampean binian marina saborana cek bahatokar ben lakena deki iki ampon termasuk bini gula tenang, tak akan berpaling ke lain hati. Ya asal kata beliau, kalau memang ingin menjadi suami yang tak akan berpaling ke lain hati, jadilah wanita seperti Khadijah binta Khuwailid. Jadilah seperti Fatimah Az-Zahra. Mau naper jelaper, siap-siap. Saya kira ini kita sowan satu cengak lawanan jaga anu santri monoko takuan